zay tsy ampy occupation. Ary na izegny fô atanky ianao leader, atanky ianao leader, ataonao akory i-encadrer na hoe i-cadrer olo araiky na olo vitsivitsy izy koa tsy ampy occupation. Izy ka tsy amianao andraikitra zegny zare, tsy amianao responsabilité zegny zare. Ataonao akory atanky ianao leader. Bon, tsika niany zegny koragna hely makasiky fitondragna a Madagasikara. Satria ndraiky fa misy olo vitsivitsy manandefa message ndraiky magnano commentaire hoe mba karakory mahafahitanao raha mikasiky fitondragna ty. Volagny sasany ke niany zegny za mivolambolagna le fahitavako azy avis-na personnel zegny izy ty. De anomboako izy ty zegny, za voalohany za tsy pory fitondragna, ary za koa zegny tsy contre le fitondragna. Satria nagnino? Misy zegny amin'ny fitondragna ake, misy olo nahita avantage, misy olo fogna zegny nahita avantage amin'izy, ary misy olo koa zegny tsy nahita avantage, surtout atsika jeune. Atsika jeune zegny tegna maro tsy nahita avantage. Marigny Madagasikara nisy raha niôva. Marigny zegny. Fa le hoe le fiovoagna zegny tsy le tadiavintsika. Zany hoe zegny tsy le tadiavinay. Efa ela nahazoantsika fahaleovantegna. Efa ela. Soixantaine d'années nahazoana fahaleovantegna. Tsy nety nisy raha le mba eritreretinay vahoaka zegny, eritreretintsika jeune surtout tamin'ny fitondragna. Tsy mety misy. Antegna amin'izay zegny voalohany, expérience tsy ampy, fianaragna tsy zarizary, asa ho an'ny tanora tsisy, formation zéro. De zegny amin'izay zegny fomba karakory amin'izay zegny vahoaka tsy hikorontagna. Fomba karakory zegny vahoaka tsy hikorontagna. Satria nagnino? Ratsika tsy ampy occupation, tsy ampy responsabilité. Ary zegny mahatonga olo maro mitatantata agnatin'ny réseau ato, ary zegny mahatonga olo maro mitariky grève, satria zegny tsisy responsabilité vahoaka malagasy, zany hoe zegny tsisy occupation fa libre 7/7, 24/24. De andre amin'io zay mivolagna fa hoe zay tanora hono ho avin'ny firenena. Ho avin'ny firenena karakory? 60 ans nahazoana fahaleovantegna, 61, 65 izy ke tsy haiko firy, nahazoana fahaleovantegna, tsy changement. Nitrôsa fô tagnatin'ny fotoana jiaby zegny. Exemple fô zegny ny France ke, premier ministre nare tsy ela nivolagna il y a 4 jours. Detin'ny France depuis 2005 jusqu'à 2025 zao, 2000 milliards d'euros trôsa. Nanomboky 2005 io, 2000 milliards d'euros. Imaginez nandreo antsika Madagasikara tagnatin'ny soixantaine d'années raha nitrôsa fô nitrôsa. Zao izy aminjegny amin'izay andriky amin'izay mivolagna fa zahay tanora avy afara ndeha tavandrena andre andeha ampandroso i firenena ty, nefa fianaragna tsy zarizary, zay tsy ampy occupation. Ary na izegny fô atanky ianao leader, atanky ianao leader, ataonao akory i-encadrer na hoe i-cadrer olo araiky na olo vitsivitsy izy koa tsy ampy occupation. Izy ka tsy amianao andraikitra zegny zare, tsy amianao responsabilité zegny zare. Ataonao akory atanky ianao leader. Raha zegny impossible. I tsy voafehinao olo izy ka tsy amianao occupation, satria samby magnano raha tiana atao. 24/24 vahoaka libre, 7/7 zare tsisy raha atao mandeha re. C'est normal atao amin'olo magnano grève, zare tsy magnano grève mandeha. Satria zare tsisy raha atao. Tsisy raha atao. Itsofin'olo fa misy raha karaha zegny zany, zare fa loso. Tsisy raha atao. Izegny amin'izay ameza responsabilité nivoaka. Ary zegny amin'izay tarita avy amina jeune magnano azy. Aza taritagna avy amin'olo avy ambony any fa ninjare zegny karazagna hoe fa ho tapitra tarita avy amina jeune. Matetika amin'izay koragna mipodipody agnatin'ny réseaux sociaux ty resaka fianaragna ty, université fô voavoalambola. Université, fianaragna amin'ny université de l'Estat zany zegny hoe. Nefa tsara lentsika regny EPP aby regny, CEG. Zany hoe zegny
Depuis amin'ny école primaire fianarana fa tsisy raha pare. Amin'ny fotoana antsika aky. Firifira ambanimbany volagna ary na Antanambe, école EPP tsy manana riba. École EPP, école EPP narapaka tsisy. CG pareil. Amin'ny andro ake fa lifasan'olo école mpanjakana. Ambilafa sasany miafiafy magnandefa zaza mianatra amin'ny école privée. Fa taloha na zay nianatra tamin'ny privé ty nagniry andeha hianatra tamin'ny école fanjakana. Nagniry andeha hianatra tamin'ny école fanjakana satria zaza miboaka amin'ny école mpanjakana tsy maintsy mahay. Mpampianatra amin'ny école mpanjakana tsy maintsy mahay. Tsy hoe tamin'ny privé tsy mahay fa d'après une expérience le hita tamin'ny zanandro zany zegny, école mpanjakana c'est le meilleur. C'était en fait. Amizao fa tsisy raha pare. Andre amin'izay mivolagna fa hoe andre jeune zegny hoe andre jeune zegny ça c'est impossible. Impossible satria nagny karaha andre manana trose amin'olo. Anao akaiza manana trose amin'olo. Exemple anao mahita vidéo ty. Ka fa elaela izy trose tsy voay fa farananao magnendy. Ary zegny amin'izay mahatonga olo mivolagna hoe ah Madagasikara ty andeha ambide nantsovigny vazaha aby andeha nangala izy io. Oui. Satria trosanjare tsy voaefaka agnentaka zare. Olo nagnanao trose ry farany alaiky téléphone trose nankatsifenao. Donc alenjare aparany Madagasikara exemple. Zegny zegny le problème. De ina amin'izay volagny sasany ke raha tokony atao amin'izay. Aminahy manokana amin'izay. Aminahy manokana, ino raha tokony atao mba éviter le raha karaha igny zany hoe zany mba éviter les grèves satria izy nivolaniko ty ataonao akory. Igi cadre karaha ataonao amin'ny entreprise en tant que no leader, le mpiasanao zany le olo taritinao ka tsy amino occupation. Zany hoe zany ameza andraikitra tsaraikaraiky olo jiaby. Ke iny zegny ataokory volagny sasany misy olo mikoragna aminahy, ndraiky za mikoragna zegny aminjare, de ny solution hitako mety voalohany magnafara matériel avy en Chine. Amintsika malaza misy renan-kibon'ny tany. Tsy haiko na mbola misy na fa tsisy, fa izy fa mbola misy renan-kibon'ny tany. Magnafara matériel, matériel ny afariny avy amin'ny chinois aby fa tsy chinois aby ny afariny mandeha amintsika sur place. Afariny chinois afariny matériel avy amin'ny chinois tonga ake zegny atsika gasy fa zegny mampiasa izy. Atsika gasy mampiasa matériel. Ary amin'izay mety volagna hoe tsy hay mampiasa matériel satria raha chinois anglais. Raha tokony ataony fanjakana mifidy mpianatra le hita fa hoe manana capacité amin'ny intelligence zegny le hoe zaza fahita mahay sélectionner isaka faritra alefa mandeha magnano formation en Chine karakory mampiasa le matériel. Na tsy fôtra le na mpianatra folo fa exemple. Mpianatra folo alefanao mianatra raha mikasika ingénieur. Chinois tompo olo agnisany intelligent amin'ny resaka technologie amizao, amin'ny resaka matériel moderne fa chinois zegny mitarika dans le monde. Magnandefa mpianatra akagny mianatra raha mikasika ingénieur, mianatra karakory mampiasa matériel, de mianatra koa zay magnandefa ka hoe resaka agriculteur jiaby, agriculture, mianatra raha mikasika élevage, alefa akagny magnano formation zare. Ary magnano zegny tsy ela. Surtout isika magnano formation exemple ampiasa matériel fitrandragna volamena exemple. Mety 6 mois fa zare mandeha agny, 6 mois mampianatra karaha ty, mampiasa appareil ty karaha ty mampiasa scan. De vita zy ampody à Madagasikara amin'izay olo aby mampagnano formation le olo andeha hiasa aminazy. Izy zegny raha tokony ataony fanjakana. Magnety fasa-pianatra maromaro ataoko hoe 30 minimum. Folo mianatra raha mikasika ingénieur mba hoe agnamboatra lalagna igny mba fa tsy chinois aby eky ny antsovigny sur place fa no andrefana nefa mpianatra mianatra raha mikasika ingénieur takagny afa igny fa zegny ampiasaigny zare trace plan jiaby. De le folo koa zegny mianatra raha mikasiky appareil moderne aby karakory mampiasa ty, bateau de pêche regny raha tokony afarina aby. Fa tsy raha hoe chinois aby amigny autorisation 3 ans na japonais aby amigny autorisation 3 ans mampiasa bateau moderne zare, bateau de pêche moderne ko amin'ny partintsika losy laoko jiaby. Regny tokony bateau ny afariny. De jeune malagasy zegny mpanaoviny formation karakory mampiasa ty. De zare zegny amin'ny amigna pourcentage hely fô, atao hoe 15% mais pas plus de 20. Alefa aminjare.
izegny edy hitako mety. Amy resaka agriculture amizay élevage io olo aby nagnino sinoa aby vagnony raha jiaby ataonjare. Mitarimy akoho drakidraky zare vagny mitarimy lambo mitarimy aomby zare tegna le milamy. Resaka fambolena amizay mamboly vary karakory ataonjare mamboly vary quelques mois fa varinjare efa mamokatra ary varin'ny sinoa aby andafa ty lafo. Tegna le lafo be. 20 kg fa fandeva vary 20 kg vangianao 700 000. Vary 20 kg varin'ny sinoa aby 700 000. Ke raha karaha zegny solution hitako mety mba magnamia asa ho an'ny tanora. Mahay zare vakagny ampody a Madagasikara haparika isaka faritra anokafana société mampagnano formation olo jiaby mamboly ary zegny amizay misy avantage amin'ny fanjakana. Manapitra entreprise amizay ndre raha mikasiky élevage. Vola midika amin'ny fanjakana zay mangala jeune amizay ndre miasa ao fa izy koa zegny fatao hoe technique moderne fa tsy karaha le taloha eka akagny misy mampagnano formation raha zay. Fa le formation zany mbola formation traditionnelle. Ike resaka kopinda. Na ino mbola misy akoho matina kopinda fa nefa ny sinoa aby igny tsisy matimaty. Atody akonjare miboaka igny velogno jiaby. Tombo jiaby tsisy raha matimaty. Karakory igny secret-njare magnandefa mpianatra mandeha agny mianatra raha ny fanjakana miantoko izy. Vita izy de mody amizay. Zare de mampagnano formation amizay. 30 personnes fa volaniko possible. Afaka mavita raha aby 10 personnes ingénieurs zare miboaka avakagny. 10 amizay zegny resaka mitrandraka hoe karakory arenan-kibon'ny tany. De 10 amizay zegny resaka agriculture fô. Izegna fa avitagna raha be zegny a Madagasikara. Koa fa tsy raha hoe ke zare ny andeha antsovigny sur place aky. Ny raha tsy hain'andre bakany, raha tsy hain'ny olo sasany, Chinois jiaby, espion aby jiaby. Chinois kony tsara mba nisy ni-inventé raha tamin'ny fiainananjare, raha mangala taka fô. Mba ino raha hain'andre mba Chinois namorogno azy. Ino? Za maloha tsy mahay fa Chinois mangala taka de améliorenjare amizay zegny le raha. Tsy ataonjare tsy manao copier-coller. Fa raha hitanjare, alenjare sary, de na filmenjare surtout mizao fa misy téléphone, de zare tonga aminjare agny, magnamboatra zare de modérenjare amizay zegny le raha. Évoluenjare le raha, de igny amizay zare vake, Chinois zala tsy takatra eo. Satria zare zegny système-njare. Na zare mandeha magnano vacances en Europe de fa misy raha tsy dikana alenjare sary. Mbany poubelle. Poubelle mipetraka karaha igny sakinjare mangala sary zegny. Fa anao mandiny fa io lavo ty foagna. Tonga aminjare agny. Magnamboatra poubelle karaha igny zare misy raha hely fa modifienjare aminazy be afambidinjare international. Ke zegny amizay magnano difasa mpianatra mianatra akagny. Karaha fa misy accord entre Chinois ndraiky Madagasikara, magnano difasa mpianatra de vita zare avy mipody avakagny de karaha. Ndre tsisy mba misy système karaha zegny de andre amizay mivolagna hoe mpianatra zay ho avy ny firenena. Nefa ndre tsy mba mandiniky zay. Téléphérique raha namboarina. Téléphérique ilaigny izy. Fa tsy magnamia asa ho an'ny tanora. Tsisy asa. Olo firy mitantiny téléphérique. Karaha izy vola midika amin'ny fanjakana. Zegny amizay ameza occupation, vahoaka, zany hoe zegny ameza asa, ameza responsabilité, mba hivitegny izy koa miasa olo jiaby. Na tsy olo jiaby fa la majorité na jeune isaka misy activité. Anao tsy ahita olo andeha hamaky tragno isaka teteky, anao tsy ahita violence, anao tsy ahita olo andeha hagnano grève isaka teteky zegny satria nagnino? Misy olo andeha tarika grève le olo mpanohitry fitondrana. Andeha hitarika grève, avy lagny fa za miasa. Za tsisy fotoagna andeha hanaovako grève. Za tsisy fotoagna andeha hanaovako karaha zegny satria za misy responsabilité. Milamy saigninao amin'igny. Milamy, tsy anao tsy ahita mpianatra andeha hagnano grève zegny. Izy ka amboarinao tsara be raha mikasiky fianarana, ary zegny volaniko tampoany avy ambany magnano raha fa tsy avy ambony ndraiky mijojo. Eza autoroute zegny tsisy azahoany avantage. Zay ake jeune bako ake. Tarito alotsika nagnano grève ao zare fa loso. Anao milamy vola agnamboatra lalana, anao exemple, lan'ny président SADC. Regny tsisy avantage azony jeune malagasy. Jeune malagasy mbola miagna amin'ny délestage. Jeune malagasy mbola tsy zarizary fianarana. Jeune malagasy mbola tsisy asa. Jeune malagasy tsy ampy formation. De karaha zegny ary hoany anao mahita vidéo ty aminay zegny, le raha hitanao mba mety
hitanao raha tokony atao ataova agnatin'ny commentaire fa ndre volaniko afaka manohitra afaka contre amin'ny raha volaniko agnatin'ny vidéo ty afaka contre ndre mais bon fa izegny zegny avina personnel izegny zegny le raha hitako satria miboaka entreprise araiky chinois mitantagna azy ary la majorité mpiasa avy akao chinois miboaka raha araiky chinois miboaka raha araiky français miboaka raha araiky tsy ma hoe misy gasy zegny la majorité agnatiny le poste tsaratsara tsisy azona gasy chinois fo jiaby mandefa sa mpianatra mandeha mianatra akagny ataoko 30 personnes fa zare de amiagna andre ty io mianatra raha mikasiky ingénieur andre ty io mianatra karakory fitandragna arenan-kibony tany andre ty io amin'izay zegny resaka agriculture samba amin'ny nazy vita fianarana anjare mody amizay zare miappliquer le raha nianaranjare tokagny ataonjare amin'ny firenena antsika akao zare magnano azy de misy projet amizay magnantso ingénieur misy resaka fambolena iny magnantso zare agriculteur aby c'est ça lasa mibaranagna amizay zegny mpianatra magnano ny ataony na tsika tokony namengitra Maurice zala izy ka za fety amin'ny superficie ankilan'ny Madagasikara mety 15% de superficie ny Madagasikara fa l'île Maurice na iny l'île Maurice mavita mampiasa jeune malagasy afampy 2000 jeune malagasy miasa à Maurice nefa Maurice raha hely Madagasikara maventy be tsy mavita na hoe ataoko 500 jeune fo zegny tsy tafiditra tsy mahita asa même pas la moitié le ansinagny tsy mahita asa mandeha andafa amizay mpianatra sa ataon'andre sarotiny be surtout l'aéroport Ivato akao anao fa mahazo visa mbola zavanjare problème libéré fekiny boka zaza ka fiala koa ndraiky tsy mahita asa libéré kafa nahazo visa zegny zare aza misy raha bidibidegny eky amizare visa ka fa mipofaka ake tonga l'aéroport ary ameza lalagna fa zare grigueny raha karaha zegny libéré agny feky ndraiky fa tsy mahita raha tokony atao ho an'ny jeune ameza lalagna zare mandeha andafy aza sabotegny tonga l'aéroport aquí. À Madagascar, nous avons implanté 107 unités d'usines industrielles. Des projets prioritaires sont actuellement mis en œuvre. C'est un grand défi, avec fierté que je l'annonce, que l'industrialisation de Madagascar est en marche. Nous avons monté une usine Pharmalagas, c'est une usine pharmaceutique. Nous l'avons montée en 3 mois. C'est un défi. On me surnomme TGV, je suis un homme qui aime les défis et qui travaille assez vite. Pour ainsi, donc, l'implantation de cette usine Pharmalagas, l'objectif c'est de transformer la situation de crise en opportunité afin d'exploiter notre richesse en biodiversité. Une fois de retour au pays, je serai fier d'annoncer à l'ensemble de la population malagasy que Madagascar est maintenant en lumière comme champion de l'industrialisation en Afrique.